October ni samni pariat sang ni samni pali tho tran ni kan lo chong kai le ta bazar thlir tu te chibai ule US president in thlan campaign boru ka so sang chho zela candidate langsar pani Democratic Party candidate Kamala Harris le Republican Party candidate Donald Trump te po anin beina hle zela Kamala Harris chon president ani chon Donald Trump chu ni som chungin man tur thu asai Harris hian kalamazu Michigan rally ya thu sain Vice President ani main sarkar ukilani thin ti sain prosecutor kania chumi nuwa Attorney General kanilea heng din hun ka chel chung hian midang te dikna chanwo thu saktu te sumle pai manga midang te bumtu te le thil sual ti tu te kaman thina heng mi te hi kamhat sona ka ne thina ni President kan yetranga ni som chungin mantur kanaya chu Donald Trump ani ati Michigan Harris rally a hian President Louis Barack Obama nupui Michelle Obama chuan thu sain Donald Trump President le hlau tak zet thu asaya Harris hi vote lingang u President thachung chuang ani don ti ka hria Kamala laka be seina ka nei ang che in Trump a President hi ka hlau ani ati Michelle Obama chuan heti khopa Trump thu boya neya social na tam chungpo Harris ne lanin ne tok rang hi enge chanti ka inzota ka thinarim lek ani Trump nung chang ne om tak laka hian kaini chu kan dang lama ariru le ngai to na tla niam meka ko tin thiam lo chantir misual ania mire thei veng lal pa nia mi pat mai chen man kholo wanga ming chia ni bok Trump hi a president le ni chon naw ti tla ka khapanga Trump te ang kuta hian kan malam hun hi ida lul lawang u atiani hemin hu hian Harisian thu sain ko tin thiam lo chantir le thu boi tam tak nei mek Trump hi president kan yetranga ni som chungin kamanang atiani heti la hian Trump point Haris hi adim big lo hle a aramri hon du tu ani ti in henu hian kan ramati chevekang atia ruilho ti ching ania henu hi president ni theyani lo atibok Trump chuan Harris ti chet to de chu siam thata in tiama kan ramati chevekang chu mi zong hriatani tuma nan za lo US hi ramdang mi te lu arama asiama Kamala hian kan ram hi ti cheme kani chu mi siam that na chu kan thokang atibok Michigan state hi swing state pasari zinga pakhat ni in kumsang ni som ni in thana Joe Biden a chakna ni a Arab voter noili don anoma wangin heng Arab ho ti lom hi apoimo hlea Biden a sarkar in Hamas beitura Israel apuya wangin tuntruma hian Arab ho hi an lungoi lo hle ni in alanga swing state zinga Democrats in chansan nei na nia ngai ania inrin ni khan candidate pani te hi Michigan a hian an campaign ve ani Michigan Harris campaign a hian athu soilain Gaza indona kan du lo tia au beng cheng wangin minute enga moza chung thu soi theilovin oma Harris tantu ten hetianga au te hian khap dei nuwa Harris hian Gaza indona hi kan ti top ngei turani atia soi chun zom lovin athu soi ngai Trump soi sel nei na chun zom le ngal ani Inrinia Emerson College poll result ti chwa thara chuan US pumpuya Trump le Harris te hi 49% ve muin mi pui ngai dana online ne tok zela Emerson College poll a hian Trump hian mi palama point som pathum line ma hruaya za som nga panga zet a mu line Harris hian za som li pahni chaw muwa heti la hian mei chelama Harris hian za som nga pali muin Trump hian za som li pali a mu ve thung ni in Emerson College polling a executive director Spencer Kimball chuan a soi mi puin an vote tum soi lawa chak jok turan rin na Trump chak jok ang ti ring tu za som nga an oma za som li pakwain Harris chak jok an ring bok heti la hian 538 daily poll a chuan Harris chuan 47.9% muin Trump chuan 46.6% a muthung Trump hian Michigan a hian Muslim sa kho ho tu te komin Middle East a boina tire theitu ani wangin ama vote turin a soma Trump hian Israel chuan Gaza le Lebanon a Hamas le Hezbollah te beiturin dikna nei ti soima se Muslim American te hian Trump an rin wang hrim ai ma in Biden le Harris te laka an lungoi lo ema wangin Trump lam hian on mek ni na langa Islamic Center of Detroit an ho tu imam Belal Al-Zuhairi chu Trump campaign do sana through in
Trump hian remna min tiam awangin Muslim zong in vote turin kan ngen ani ati nimin khan Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Israel sipaiten Iran an beina chu hlo tling hle a Iran in missile le sipairal tu man siam na hmun an deng chena sa hle ti asoya Iran Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei chuan he thil thleng hi a eng ti zong mai na u chu ka soi tur ani lo ati ve thung Gaza le Lebanon a Israel hian Hamas le Hezbollah helpol te chu kum khat chung zet ado to a chuti la chon Iran a bom awang hian indona lian zo ka chuak mayang ti hlau thon na lian viawa ma se ni min thleng kha chuan chuti zonga malang na chu khoi la ya ma a om lo ni in lang Netanyahu chuan Iran in mintin reng tur missile siam na hun le sipairal thuam danga siam na hun te kan bom chia a kan tum kan fu chianga kan beina po hi an na hle a kan sipai te hian kan tum tak an hlen chok ani atia Khamenei chuan Israel report hi au chuak hle ani he beina chian na hi soineb le soiro puya tul lo ati ve thung ani heti la hian Israel Defense Minister Yoav Gallant chuan Iran chuan Israel beina na man Hamas le Hezbollah te chu man turan om to lo ti in heng pol pani te hian Iran tan tang kai nan nei to lova Gaza Hamas te hi sipai angin anom thei to lova Hezbollah te pon commander senior ten ti zo to baka an rocket te chu man thei lo ti chiat sakan ni to ani ati ve bok Hamas te chuan sipai angin an la om zel ti an soya Israel sipai te po in Gaza marlama Hamas te hi anin hor khom le mek ti soin thatharin an beile meka Hezbollah te po in an pol in rel bol na chu akal ngai na kal renga missile le rocket te po thanem takan nei le to ti an soyani nimin khan Israel sipai te chuan Lebanon chimlam kho som palia mi pui te chu ngarlam awali luipana inthiar chuak turin an hriat tira Israel sipai te hian Lebanon chimlama om tuipui kam kho pui sidon an bomna mi pariat an thia somni panga in hliam an tur ni in Lebanon Health Ministry chuan an soya Israel chuan Lebanona in beina sipai palian chan ni in an soi ve bok Hezbollah te chuan Israel marlam Haifa kho pui bula Zevulon sipai industry chu missile mangin nan ka pa in le kara deng chia a kangme chona sat ma in thel mi ania Israel official te chon meche pakhatin hliam na takatuar ni in an soi nimin vekhan Tel Aviv khopuya truck driver pakhat chuan bus tena mi pui om khom chu asua mi pa pakhat athia mi samthum pani in hliam an tuara Israel police te chon truck driver hi helai hmuna om civil mi silai keng ten an kap hlum ngal ni in an soi nimin jing lama thil thlenga hliam te jinga hian mi panga chuan na hle a midangero an na lem lo an tia Israel Ram News te chuan truck driver hi Arab Israel ni in Israel Ram Leili kalan sawe mi ni in truck driver pa ngai ani an tia arwang hi Abu Kabir Forensic Institute a endik turin thonania ruyani wanga che sualani MT finfian tum ni in report ani Israel police te chuan helai hmuna hian bus ading chia bus a chuang an chuka chuan tu man lon boka chuti lai tak chuan truck hian a ron suta a hliam jinga tamjok hi bus atanga chuk kumu palaman ni an tia Hamas te chuan Mossad hmun pui bulmaya hetiang thil ti thei truck driver chu chuan man ti thu an soya an malak na ni le ni lawero an soi lawani West Bank lama po nimin khan Palestinian lir thei khal tu pakhat chuan West Bank ka hisma khwa Israel sipai duty te sutatuma a thel hnuwa chemte mangin na beile a IDF te chuan an kap luma Israel media te chuan he Palestinian pa hi Amudi Sami East Jerusalem Suwafat refugee camp khosani nan soya he thil thlenga wang hian midang thi le hliam anom lo ani bazari lo thira wangin kan lo me